سلام علیکم بچه‌ها. امروز ایلاق برآمدیم. نزد یک چوپان میریم برای گوشت. دبز باید گیریم. یک بز دبز باید گیریم. در راه اومدیم گواره دیدیم. گواره دیدیستی. اینا. یا همون گوایی که گفتیم گوایی استشانی بدن کو. از این نزدیکتر میرن تماشا میکنه. که خراب دن. چند وقت تا آیا موهی طرف در ایلاق خان این اشکال دیده او بالا دا بسیارای خرم بسیارای این خراب دن فربی شدن که میگه او گوسلشه سرخی که با فیرم ولی نشانتون میتیم باینده من همون یکن ماست شدگی ترنگ شدگی وقت خوردن شد یه جرا سنگ شلا میگن مردم اینجا و فیرم کپای اکای خوبای کپای بوی دولتی خوجا هوا کپای دولتی خوجا لی انم کپای دولت خوجا اینجا دیگه چند تا کپای قربان یک دو سه چهار پنج تا کپای اینجا در وقت در همین کپا می اومدن حالی توسش دیورای پیشکم داره ولی خیلی زمستون برف بسیار زد چپاشت کمکش کمترش اشکال نداره خرم دید من تسکیل دید خیلی خر کردگی انا اینجا قطن میگن قطن مال قشلاق امسال اون طرف رفت هر ساله اینجا بود هر اینجا می اومدن خندش میکردن کابوتکای گفتیم همین تاگی کابوتکای ای طرف شیم چشمه کبگون پایین تر موند اینجا خرم بسیار دست یک دو سه چهار پنج شش تا خره خرم همه مسکحاتی راحت داره چی میفرسته باشش اینا گو تایلاقچه تنچ دیگه اینا این ماسته یشان با خیلی نستیش دیگه ای گوی بردگی نیمش که طرف دبدن همان بچه های عزیز یک دیگر فراموش کردیم نگفتیم وقت اخیر کم نماییم بله میفهمیم در کامنتاری ها در ایمو بچه ها بسیار میایسن گب نیست و دیگر قشلاق ها را گفته ایستن شتیون شپلون پنرواق جور درای سیوک دیگر جا را گفته ایستن گفته ایستودن یک سیوم ککن روی کن یک نوار بگی همش حل میکنیم مورا در راه ما препятствие غم میدادگی همین علفترا نصیب باشه خلاص شده است یک ماشین که دیگر دارم هم ماشین که میفروشم بعد ای پای زندگی میخزیم هر سابشنی هر کامنتاری هر خواستی شما که نوشته بوده همش هستن فقط در برای در اومدن در کامنتاری ها جواب دادن امکانی خوب نداریم اینترنت است رنگی اینترنت های شما نیست که کامکار زیر کردی سرازو شده شوا خیلی نیست اینجا کامکار زیر میکنی اجداد میکنی یگان 5 minut 10 minut agar ashib karnatya
ягон хатои накна лайк шуда мешава. боз баъзе комментарияҳоро гап нест лайк мемунам ки маъқул шудан. комментарияи маъқула маъқула не, ҳама маъқулан, ҳама тинҷан. ҳамура ҳам кнопкаи дар зери комментария лайки будагиро зер мекунам, ждат мекунам ягон 1 дақиқа, барое ки ҳаму кнопкае ки ман ҷихидам ҳамура система қабул кунад ки ҳамира зер кард. барои ҳамура ҷихидан 1 дақиқа ждат мекунӣ, баъзе вақто зиёдтарам ждат мекунӣ. хай фаромӯш намекунем, ҳар чӣ ки навишта ҳама дар ёди мо ҳастанд. иншоалло ҳамаи сипоришҳои шуморо ҳал мекунем ва бачаҳои дар ғарибӣ будагӣ, дар муҳоҷират, ватанам барои шумо зиқ шудагиай, шумо барои ватан зиқ шудагӣ. дидесте ки иҷа тобистон ба ахир расид, тирамоҳ алафам қоқ шудестааст, вақти моҳӣ гирӣ шудестааст. бачаҳо рафтанд, гаштан омаданд, гуфтанд ки об кам шудагиай, моҳӣ зиёд шудагиай, насиб боша мерем тарафи ҳазрати бирхам ваъда додем, ӯ тарафам мерем. дига ҳар чӣ ки бихоҳе, ҳар чӣ ки мехоҳе дар комментария, дар имо, дар ҳар ҷо бинависе. ҳар як навиштагии шумо, ҳар як хоси шумо фаромӯш намешавад. мо дар ин тарафи тепа будем, дар Сангишола. ай тарафи тепа боз як чанд километр дигар тарафтар. ҳозир гузаштем ин тараф омадем. ана кабудкои тарафта монд. иҷа моли мардон меган. ана моли мардон, ҳамиай моли мардон. ана иҷа, ина иҷа сари ёл, каҳдрави Сайшо Бутаков, ина иҷа каҳдрави Боғи Қурбон. инора хундагиай мардум бекаҳ мондагиян. анам хеле вазъият. ай поёнда як капа дора. тараф мегардем, тарафи дасти рост мешава кони кимир. ҳамҷа мошин рафтестай, ками ремонт ёр нестеки. анам раҳчаҳое ки мебинем, ина раҳча аз фокусо туғра мекунем. ана анами раҳо қатъӣ мераванд, ҳамин хел. ҳо ана кони кимир ҳамҷаай, ана ҳамҷа кони кимирай. ҳоли кимира кандестанд. аз мебинем куҷо ай кони кимир кадом шай. ана ами солҳои пеши ҷаба този тараф гузаштаги ай неҷа. ҳол насиб боша кимир диёр омадагӣ нестай. барои ҳамо бачаҳо гуфтанд кони кимира як ба навор бигӣ. кимир берун бурмадагӣ нест. чӣ хеле ки мора мефора, чӣ хеле мардума мефора, қадар берун бурмадагӣ нест. барои ҳамо ҳозираша намегирем ба навор, намерем пешиш. кимир ба қарибӣ ва наздикӣ мебироя. вақте ки биромад, баъд ҷадам дарахтҳоро дидест ки дар байни оно як гандум коридагиянд, картошка коридагиянд, гандума ҷамъ кардагиянд. оно уҷада ина иҷа капаи гандум коридагиянд, рай мошин рафтагия то уҷара. каҳдраво ҳам ҳамҷа ҳастанд. Здорово! Ашан гаран низки хцен. И палатка ва и моли мардон меган. Гуфта будем. Хай палаткашун. И солнечный заряд. Барои телефон заряд додан. Барои шаржи телефон. Ина чойҷӯшак. Дег хеле ҷо истодагӣ телефон қати чақчақ доранд. боди ҳавои тинҷай сабукай. лекин
баъзеҳо ай поён бача омада буданд, омадем тамошо кардем. ояро аз меғалтид баланди, баъд саршон гаранг шуд, тоқат накардан, нафас камӣ кард. ёки ба фикри ман ки кислород тозатар ҷа, оксиген тозатар омӯхта шудаги дар поёнҳо, барои ҳамон тоқат накардан даҷа дамгир шудан, нафасгир шудан. барои мо чанде ки боло мебурой, ҳамон қадар тоза мешава ҳаво, ҳамон қадар ҳама чи ба мазза мешава. бо вуҷуди ин вақте ки дар пакет, дар мешок як бор халта муваққатӣ кудвол мешава. дар кудвол агар як пораи нон биёрӣ, дар лаби оғ хӯрданиш ин қадар ба мазза метавад дар назарат ки барои баландӣ, баланд будани сатҳ, баланд будани ҷо ва тоза будани ҳаво. ба фирм барои ҳамои ҳама ҳамин хел мегӯянд, ман ҳам хеле фикр дорам. дар ҳамиҷа як мазоре, мазори хоҷа Абдаллон мегӯянд. насиб боша мерем пеши мазор, зиёрат мекунем ва дар борааш чахчах мекунем. дар бораи ӯ бисёр чӣ намедонем, чунки бисёр кӯҳнай марқадо ҳастанд. як чизи дигар, ҳам бобои Кроган 96, бародаре ки аз дараи ҳайрон пеша инқилоб рафтагӣ тарафи ӯ тарафи Амударёда зиндагӣ мекунад. ана ҳама одам қати як маслиҳат карда, як чахчах карда накун. вай мумкин ки дар бораи хоҷа Абдаллон بدون یگان چی برادر اگر بدونی در کامنتاری یا که در الکترونی پشت بنویس، ایمیل آدرس ده بنویس که ما هم با همه برسونیم. اکی طرف نه جان دیولوخگاه بگیم مردم دیولوخ مدگیم یعنی اطراف ده دوغ چکر روغن کرود میمده شده جمع میکنن. اوی بلندی ده برابری کنه کنی که من قریب برابره کپام کپای بوی ظریف دست یعنی بوی ظریف دیدیم اینجا چوی کرده است یعنی سگش یعنی خودش هر سه شد درستی اصلا نقلستی بردم سولستی تنجستی بحلول شیری خدا پیدو رای موشین اینه گفتنی نوزنی باو طرف باوتا اومد چه وقت او جانی با فکرم راه های آخی رای که باید نه اخه رای چی نیست یه ریسی پیاده راه های خواهی اومدیم رو مسکلای میره وقت بیفشی الان میشه برای کور میشه تو بره نیجشم راه طرف کن میرفتگی و نزدیکتر آمدیم اینجا هو اینجا تراکتور گندم کوفته است تراکتور اومده گندم کوفته است اینجا اوی بلندی ده کن خودش هاو جای همینجا کنه در اکسکواتر دیوره اینجا کار کرده است ناویشیده نه و فیلم پیدا شده است برای که خاک کندگیش سیاه های نامجا سر تیپا اینم برش خاک کندگیش سیاه های و فیلم کمر هم پیدا شده است ای کمر رفتن هم خیلی ای همونجا هم خیلی برابر راه میخوام میگه نمیجا همین راحتی میره آباد پویم همین راحتی ما هم رفتیم اینترنت تیزتر باشه اینترنت خوبتر باشه که راه هم رومدن شد چه بکنیم پرتویم یکی اینترنت هستی فقط حرکت میکنیم 10-12 دقیقه زیاد نشوه که 10-12 دقیقه زیاد شد حجمش کلان میشوه وزنش زیاد میشوه در اینترنت پرتر خینه بعد اوش ملی گذشت روز 25 یا برادر در کامنتاری نوشت که تاجیکستان همه جهت نسبت دیگر دولت ها
عقب مانده پیشرفته نیست، لیکن کلندر پیشرفتگی ای 24 میگذشت، ما 25 بودیم. ها یک پرگول یک شوخی تین شده، فکر نکردیم که روز 4 همون نواری ما میگذره. برای همین روز 25 گفتیم که یک نوار 10 دقیقه 2 سوتکه میکشه گذراندن اگر در بین یگانه شکر نشود. فکر همین را کردیم 25 گفتیم چیزلو 24 است، امروز 25 آگوست. این توشونه دفعه دیمه که در توشدون 25 میشود. ای ما یک بز گرفتیم جوشید انا کشتیم در خوبچه زدیم، این طرف دم بار کردیم، حرکت میکنیم طرف خونه دیگه. باقی سلامت باشه و فکرم پایانتر سیمکه نمیکنیم. های رفتیم اگر سیمکم کردیم پیشکی زنده باشه تا بزدید.